标语姐标语，标语了，标语了。哦，标语，标语哦。这里是山东还这咱了苦，这咱了家里有标语。那些咱们有没弄？这咱了苦，这咱了家里的。别没送家里包，票送苦里包，咱们推。毛米叫呢，我们干你们家里，咱们个家里包罗票了，咱们苦里包，这做了喏。有没收入啊？我可是什么啊？农业咱有没弄啊？这老王的妈啊，我去啊，这嘛小啊，提拉鸡啊，提拉拉啊，提拉鸡啊，马路人在喝毛啊那个。苦就这呀，这都听着话喏，这苦就做了喏。咱们个家里包罗票了，咱们苦里包，这做了有别有。第三把，第三把。我们吃个么一个的，农业咱们有没弄？这下家也如此，家也家了。没有农业就包呀，农业就我，那么只喝啥子个，喝啥么子？那么我不用了个，我不用么嘞？苦都这里个嘞，有啊，我来了，我这莫名其妙我们干咪么家里，三把我这。mình khá khá đó lo tôi mới dùng ngay đi là do nó dễ mọi người nhá vô cái siêu nó là mọi người nhá thì là do nó dễ cái bên mình xuống lại giống như là có mà hú nhá đi thì là do nó dễ cái bên mình xuống lại giống như là có hú na bên mình xuống lại giá xuống nó vô cái siêu nó là cái bên mình xuống cái siêu mình là giá bên mình xuống cái siêu xuống ngay đi vô là mình xí gì rằng ngay đi có không mà mình xí xí mình cá cái đó nó tôi mới dùng cái đi nó đi, yêu nó mà không biết là cái nó, bố yêu bố cá sấu mà cái yêu cái gì rồi mà chỉ có sáu thì làm bao quá thì nó, chỉ có sáu bao quá thì nó, giờ đó nó chơi mà cái yêu cá sấu nó là mà cái, thì sáu ba thì làm bao bây giờ luôn cái vô bao giờ luôn cái vô quá trời, thì sáu ba thì làm bao khu đu chơi đi ngay. Mà nhà cà phê mình cho mà cứ nhà cà phê mình vậy vô nó chơi mà vậy bên mình xuống lại như là khó là không bên mình xuống cá sấu mình là cái nó bây giờ vô vô cá sấu mà mình vô cái gì lên nó vô mình xuống cái ông cái gì thì mà ông mà với cái không cái ông lối sự tại mình vô mình nói mỗi cái gì cho tôi sao cứ gì cho phụ đề thì là gì ông thì là gì ông mình đang phải lo ông yêu sẽ chỉ chú chế ông chế lo nếu mà là bữa rồi chế chế mà sợ ông bố chỉ ra mình yêu mà mình là khó không nên bắt chụp miệng mà là mình chỉ chịu mình đó thôi như mà là mình bị sao mình thấy nên bắt chụp miệng mà là mình chỉ chịu đó cái nó nên bắt chụp miệng mà là mình chỉ chịu đó na số gì cho mình giảm một nó số trả ra mình mua lao số gì đó mình giảm một lên nữa有吧？马拉米几许多有，马拉米别找咱喏，不了，当我不来了，个咱喏有，然后了是不能多嘞，然后了是不多，那现在别是马路都那么多，喏喏，不了，当我有就是谁好老上去喏，有就是谁好老去个那看，那么车米的好去那么多，不了，当我不来了，个喏。rồi nếu tôi chỉ lo mì chia rồi nếu tôi chỉ lo mì na lo chỉ phải mì lấy chỉ mì nam đua yêu cái gì quá thì sao mà thì làm vậy
bố là đó cũng là bố là người nói nhớ mẹ khác đó nó nhớ tôi nhưng mà dùng người nói bố mà xí ra mà riêng á nhưng bao nhiêu việc chúng nó bị phiêu lưu phiêu làm bay bố dùng nhớ vô khoai xíu nói chúng nó bị phiêu lưu phiêu làm ba cái na phiêu một người đi phiêu một dễ phiêu thôi số như này mà thằng bay yêu số xử lý mấy đi chúng nó bị phiêu lưu phiêu làm ba chúng nó bị phiêu lưu phiêu làm ba na xíu một người mà thì là gì thì là gì chứ lộ nếu mà ngay bây giờ bây giờ mà bây giờ quá rồi tôi nói chuyện thế mà luôn như thế khứa mua cái bố mà chi ra mà gì cái nó sẽ làm nhiều menu đi yêu mẹ khác đó là yêu tôi nhưng mà yêu mẹ cái nói giờ miêu đu chế đi đâu miêu đi đu chế là đâu miêu là đu chế à làm mấy chữ khó sát rửa nó khó sát mà rưỡi làm mấy chữ ôm mà rưỡi nhà khác đó nói tôi nhưng mà dùng ra nói bây giờ người vô bao giờ người vô quá cũng vô phụ đó thì làm vậy thế mà vô thì đó thì làm vậy mà nếu không phải lo à yêu hay gì chú chế bố mà xí ra mà gì cái này nữa tạm yêu mình nó cứ mình cho phụ trách đâm như thế làm ba thế mà cho thì đó thì làm vậy ta chỉ phụ trách đó thì làm ba cho yêu không mà mình thì làm vậy yêu lao lưỡi sao tôi nói phụ trách lao này phụ phụ à bố là đó bố là người mà nói และนี่ก็เป็นอีกพิธีกรรมอันหนึ่งหลังความตายเนาะอันนี้ก็เป็นพิธีสุดท้ายที่จะทำให้พ่อเข้ามาที่ป่าเฮลหรือว่าบางพื้นที่เขาจะเอิ้นมาป่าซ่าเนาะนั่นแหละนี่เขาจะกลับบ้านให้หมอมาสูดให้เพราะว่าเขานับถือบรรพบุรุษเนาะไม่ได้นับถือพุทธเนาะก็เลยว่าต้องเฮ็ดตามพิธีของแบบศาสนาของเขานี่แหละตอนนี้เขาจะกลับไปบ้านอีกทีนึงคือวิธีการสังเกตง่ายๆว่าบ้านใดเป็นหมู่บ้านของอาคารเนาะสังเกตจากประตูหมู่บ้านเนาะประตูหมู่บ้านบ่ว่าอาคารจะอยู่ประเทศใดเนาะจะเห็นแบบนี้จะเห็นไว้กองบ้านกับอยู่ข้างบนบ้านเนาะข้างบนหมู่บ้านเนาะมี2 อันอันนี้คือประตูหมู่บ้านสังเกตง่ายๆถ้าหมู่บ้านใดจะมีลักษณะแบบนี้เนาะจะเป็นบ้านอาคาร1,000,000% 1,000% แน่นอนแล้วก็ในระหว่างที่เราเดินทางกลับไปแบบนี้เนาะบดีให้คนแบบมาตัดทางกันเพราะฉะนั้นต้องย่างให้เสมอกันย่างทีกันคือตอนเมื่อกี้ตอนหมอสูดอยู่เขาบ่ได้อธิบายมันยังเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการรบกวนเขานะโอเคทุกคนติดตามย่อๆไปเดี๋ยวจะไปไทยพิธีอย่างอื่นในเหมือนเวลาไปฮอดบ้านอีกที่หนึ่งเนาะโอเคเราเจอกัน아마 살라쿠이네 자 저하고 우찌레 되잖아. cái yêu cũng biết mà cái nó gì nào 그 아주 이동하고. 그가 나 이렇게 갖고 와면 그나 저그 사무엘아 좀 볼래. 그 저가 비나 좀 봐마. đó là mà vô là cái vụ mà là cái ta như 아요 님보가 기사가 뭐가 되죠? 그러나 돈을 줘 줘. là từ đó sa đua cũng chia nó kìa nó 그거 là 싫어. làm có ba cái từ khu chia nó phải nói khu lộc cái từ cái khu chia 저거이 크지 마. 저거 좀. cái yêu mà cầm mà mi hồng là mi hồng từ mi hồng 미 하면 더 줘 봐봐. mới hỏi là
我讲阿婆就把阿米嘎了这个，阿米嘎就好。你干什么？还是不还是那天那我不啊，那我们就正爱。我那对，那就他那时候开始了，那我没好。阿婆们怎么打妹妹真的来接？พูดได้ยินไหม 阿婆们现在。阿婆们现在那哎，都猛啊，那唱不进啊，这是这样的。啊，这里我叫个车上了，我他让他去唱啊。 คือตอนนี้เฮาก็ฆ่าหมูเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ฆ่าหมูแล้วก็เฮาจะเอาอันตัวนี่เนาะตับไตของมันเนาะมาเบิ่งว่ามันเป็นดีบ่เนาะเป็นแบบเบิ่งเลิศเบิ่งยามนะว่าเป็นได้หากินขึ้นบ่ประมาณนี้เนาะตัวนี้เนาะตามพิธีดั้งเดิมของอาคาการเบิ่งตับเบิ่งไตผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าดีเนาะดีบ่มีเป็นหยังเนาะ เขาเบิ่งที่เราสามารถบอกได้ว่าอันนี้เส้นทางไปสวรรค์เส้นทางหากินแล้วก็ลูกหลานบ่เจ็บบ่เป็นประมาณนี้เนาะอันนี้บ่สั่งเบิ่งแต่ว่าคนเฒ่าเขาอธิบายแบบนี้ประมาณนี้เนาะคือเมื่อกี้ทำผู้เฒ่าผู้แก่มาแล้วเนาะตัวนี้เนาะเป็นพิธีกรรมหลังความตายเนาะหลังจากที่เฮาไปฟังศพไปทรงสการแล้วก็ประมาณ13วันหรือว่า8-9วันแล้วแต่เนาะอันนี้ของพ่อใน9วันเนาะหลังจากที่ไปฟังศพของพ่อแล้วก็9วันแล้วก็เขาจะเฮ็ดพิธีตรงนี้เป็นพิธีเอิ้นขวัญกลับมานะเอิ้นขวัญกลับมาแล้วก็แบบหลังจากที่เขาเสียพ่อไปแล้วมันจะที่เขาตกนะก็เลยว่าเอาจะเอิ้นขวัญกลับมาประมาณนี้เนาะเขาบอกแล้วก็จะให้ลูกหลานอยู่ดีมีแห้งแล้วก็หากินขึ้นแล้วก็แบบบ่เจ็บบ่เป็นเป็นอย่างภายในต่อไปนะประมาณนี้เนาะผู้เฒ่าผู้แก่ก็บอกมาแบบนี้มาเป็นพิธีกรรมหลังความตายเนาะอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วหลังจากที่พอเสียไปอย่างที่บอกไปเนาะประมาณ9วันหรือ9วันหรือว่า13วันเนาะสำหรับหมู่บ้านที่หมู่บ้านเก่าเพิ่นเนาะ13วันจึงเฮ็ดพิธีตรงนี้แต่ว่าในหมู่บ้านนี้เนาะอาคารในเขตนี่ก็จะเฮ็ดหลังจากที่เสียไปแล้ว9วันก็จะเฮ็ดพิธีตรงนี้เนาะเวลาพิธีกรรมหลังความตายประมาณนี้เนาะ ถ้ากลัวมีก่อน ขณะที่สุสานที่ใหญ่ที่สุดในกรุงซานติอาโกเตรียมหลุมศพกว่า 1,000 หลุมรองรับที่2ครอบครัวสัปดาห์ที่แล้ว โอ้เดี๋ยวมาขนาดlama ulang biu le ulang biu le ba ku ku du ji ne sam ba lam ba na mi oi me ka ka da no so yo ma yo ma ba no ma hai ya la ga ho lu le ga mu sa du ya jo no de ma yo yo la ma lo ma ga ai adamo ma ho ga ho no ma yo ga lu le ga ayo sambat lambat karena mesti ada kala dua je apa ku ji ah bai xiong lo lambat ada no lo lambat sambat lambat ada mau ga ku pune ga lua mesti lua mama cha ga mo yo mo ka chu ma mi wa je lo su la la ma ka le ma su la mi ta ba ma mo yo ga mesti lua kala dua je apa nó mà gì hả nó mà chết mà tôi gì không á nó mà mình sáng đó nó thì nó cái là lao lư khứa mai lư khứa đa lư khứa hiểu không nó như là phải luôn nhá ra lư đa ha yo ha to nya yo ha mi ngai ha do to nya ha le yo yo cái chuyện sáng đó Aku tu ada gaya dia ni nyawa. Aku yang kau ni, aku mau makan jaga, aku pakai nyawa.
上个叫茶，哎，我们上你出来没叫他起来就没有啥么家，我们没有不叫家，一就啥个山路，看看了看来，我们没有啥么说，有啥个山路那起来就没有啥路，没有啥么路线了，我们忙不干那就啊。我们下去出来没叫了，上马上了，马下路，马上那马上那就没下去讲了。有点嘛，đâm cho mà cho mắm hà, nung nung nhau, rồi đó bà thằng con mà ta mình cho biết tôi chữ mày lấy thực hiện giá thì bị đôi cho mà đâu na mà đâu mình chỉ mình ra cho chỉ cho na chỉ mình cho mình ra để cho mua qua cô tôi chịu cái đó cái này để không không ra rồi hóa sinh ra chúng mình cho ra để mình cho cho khách cho mình cho chỉ còn nó giá mày lấy thực hiện tôi lúc họ chỉ mày lấy là cho nên bị mau họ muốn có gì thật để mà thế mày người chơi đó ra trả đó nhưng mà nè giống như chơi trả tiền đó sao là phải chơi nhỉ cả mà trả cho bây giờ trả cho lấy cho các trả mà tôi cho nó đuổi mình tụi con nhà làm ra thuốc cá lo bón được tôi chỉ là đó mà xa lên thì hiểm gia ni nhưng mà mẹ bố cho ông nhom rồi gì xong rồi nó phim xóa mẹ mà khua chịu khua ada mà gì này là ngà khu gì là ngà cái thế bự khua nó chưa bắt cha quả nó ngà nó cho khi này khu nhà ní là khai chết từ nhà mà bà tao nhá ni mà không nhá nó khai cha bố nó kịp ra đó nó là gia chùa nó thua nó mà gia chùa là tôi bảo tôi có một cái cha chứ cái một lần nữa chỉ siêu vẫn mà xong rồi đó siêu xóa em ấy thì chị ngà đấy mama jangan je malu tas tu le gila phẳng á rồi nó để tao vào ôi thì sao mới đi cô đi lúc ra lúc mà ra lại nó thế nó sao gạt thế ta 비니 파 이거 앞이 잡아지면 그 이상하대. 아빠 집이 무슨 마화 저거และภาพทั้งหมดที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยเนาะเป็นภาพพิธีกรรมอันนึงหลังห้องตายของอาคารเนาะที่มีความเสื่อมมาจากบรรยากาศเนาะถ้าผู้ใดมักก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามซองอาคารน้อยเนาะกับบริษัทวิดีโอใหม่ๆจากซองอาคารน้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อน